Imate. O, strogo. 30 sekundi za. 30 sekundi. Znači, Ajde, tišina. brate, odlično. Imate 30 sekundi da donesete riječ na slovo... Riječ, a? Riječ na slovo. Stvar na slovo F. Koje? F. Flaster. Flašnica. Flaster. Mihajlo, držte. Flomaster. Može flaster. Bog te mazo. Ovaj nogu stavio na... Brate, je slovo... Može fen, a? Fen. Flomaster. Bepo, šta si donio? Ja mislija slovo P. Ok, Jebi VTF. ga. Kaj Ok, mislio? VTF. Bepo. Sam čuva. Martine, šta si donio? Flaster. Mam flastera. Flaša. Flomaster. Bepo, ti ništa, a? Daj, pusti još jedno, a nisam čuva dobro. Može, brate moj. Šta nisi čuo? Nisam čuva slovo. Aha. Na koje slovo si rekao? Čeka. Šta na koje slovo sam rekao? Nisi niti ništa donio. Ne, ja sam donio ovo, ja na P sam čuo. Što je ovo stroge? Pa flomaster, dobro je to. Ne, ovo je kod nas se kaže koža, a na bukvu P je ovo plavo. Aj, otvori taj paket da vidim. A flasteri su, nema šta. To je to. Oj, čovjek donio... papir, peša. Čovjek Kolaž donio. Ljepljivi papir, kolaž papir. A on nije čuo ni F, ni L, brate, aj. On je K čuo. Ja P sam čuo. Ne, ja sam P razumeo čista. Nisam razumeo F. A to ti je kolaž, brate, štan P. Aj, Dobro, kolaž Bolan, papir. dobro. Dobro, jel ima... Hoćemo dati šansu bratu, Bojanu. Nećemo dati šansu. Ne pitam vas. Hoćemo dati šansu Bojanu, ljudi. Lik donio kolaž papir. Da. Da mu damo šansu, realno. Ok, više ima da. Bojane, slušaj, pojačaj zvučnike, ok? Alo, smara me ovaj masni steroidaški minjo da ga muvo. Ništa sad, evo. ništa. Ništa, ma minjo banovan si iz Discorda. Evo čuo. Šta? Ne, ostaje stvari. Dobro, sad nova stvar. Ajde, dobio si drugu šansu. Ok, spremni? Ne. Jeste ostavili stvari, ajde, spremite se. Imate 25 sekundi ovaj put. Znači, pazite, uozbiljite se, morate dobro slušati. Primaknut ću mikrofon, dobro? Ajde. Imate 25 sekundi da donesete stvar na slovo K. Evo ti kabal. Kalkulator. Nemojte govorit na glas, samo donesete, vidim ja što ste donijeli. Knjiga. Ostavit ću ovo. Ključ. Martina nema i Z nema. Z je donio kabel. Martin i Bojan. Ali ispadaju ljudi. Šta je to? To bože, to. Šta je to, Bojane? Zakasnio si. Plamen lik donio Krumpir. Martine, brate moj. Ja ovo... Liki doktor. Martine. Krumpir donio. Ma ne, ja sam ti čisto rekao zbog noge ne mogu da trčim. A što je ovo, brate? Šta ja sada radim ti što zbog noge ne možeš da trčiš? Martine, ništa, a? Nisi stigo, jebi ga. Kako nisam? Šta si donio? Karton. Kad si donio? Zakasnio je lik Znaš koliko 25 si ti sekundi. zakasnio si poluvrijeme čitavo. Martin, jebi ga. Vidimo se, brate moj. Bojane, drugi put. Krompirka isto mak. Ma ne,
Ja sam ovo pustio Ne ruku moraš i... više Tiše, c. Šta? Pustio sam ruku i eto. Ja sam bio do kujnje uzmem zbog noge ne mogu. Do vas. Brzo. Aj ti njega kikaj mu. Jebi ga Bojane, jebi ga, drugi put, druga šansa je bila, šta se radi? Samo da kažem nešto, da si ti najjači, da si velik, da si ti najjači, ja bih... Da je velik. Respekt Bojane! I da Ti velik. Dobro. Kaže da si Respekt velik. Bojane! Bog i da pozdravim cijeli stream. Pozdrav, vidimo se Bojane, brate. Okej, momci. Imate... Oh. 60 sekundi. 60. Ražaru, šta ćeš dati? Imate 60 sekundi Za? Sikiru da donesem. da donesete stvar koja se završava na O. Start. Na O! Koja se završava na O. VTF na O. Timer česa nisi stavio, debil. Česa, može ovu. Teče timer ovdje, ne znam kako nije. Pogledala. Ne veze, kad zapiš ti, to je to. Ovdje će svi ispast. 30 sekundi! Dobro. Ja pobedio. Ma lagano, idemo all or nothing. To je osno, pa što postoji na O da se završava. Stop! Šta je to? Stop! Bilo je preteško. Slušajte, 100 Pozdrav za vam se ne Huda piše, i jedini je Jasta Mihajlo Hu, Manić uskoro ovdje duje. dobro donio. Nećemo Evo onda ja, pitat... ravnalo. A bez svako, ali... timer Kod mene mrtav. piše 100 na O što se završava, kod mene se piše. Ko tebi se 100 govori? Pa ne, kako, neće stol. Pa stol, glupan. Kod mene? Crnogorci česa, brate, kod Crnogoraca je drugačije. Ne može evo, Sto. Zemlji Crne Gore. Pogledala. Ravnalo. Potrošiš mozak, sad neću moći da razmišljam više od ovoga. O. Sad ćeš. Okej. Ništa, ova se neće pikat, ali Mihajlo je dobio plus. Mihajlo je dobio plus, ima 2 života, okej? PGP viri mi iz džepa ribi, plati manikir da bude lepa. Sve je ravnalo. Respekt, imaš i ti. Okej, momci, ide sad lagano. 20 sekundi. Može? 20 sekundi da donesete stvar, odnosno 25. 25 sekundi da donesete stvar na riječ T. Start. Dobro. Telefon. Evo ga, tipkovnica Nemojte Boražaru. pričat šta donosite. Dobro, ovaj red ovdje prošao. Dobro, i ovaj je prošao. Novak je prošao, ostaje Vanja. Eno ga, gledaj ga. Ovo Jedan. merdi, bate. 0, unlucky. Kasno, Vanja, zakasnio si, brate moj. Nemoj se nervirat, Vanja, brate moj. Samo to. Vanja! Nemoj se A ja nervirat. sada što sam radio 50 lekova. A ti s 50 lekova Da uradio. bila što pišu, Da. Jebi ga, Vanja. Imaš li nešto poruči za kraj? A ništa, ajde. Ajde, brate moj. Jebi ga. Mi smo prošli, mi smo lagani. Lagani ste. Slušajte, lagani. Ovako. Donesite mi, imate 30 sekundi. Donesite bilo koju stvar u kući da imate, ali da je
crvene boje, sad. Dobro. Jel se važi ovo? Važi se sve što je crvene boje, logično. Važi. 1, 2, 3. Dobro. Samo šmjerda. 17 sekundi. Ovo je mjerda. Mjerda u slow motionu. Jedino buraz moj što ti je crveno jest internet veza trenutno. Stigo je, 5 sekundi. Stigo si na 5 sekundi. Respekt. Svi su stigli. Respekt. Okej. Čekaj, stani da posložimo ovo. Ajde, lagano. Znaš ti imaš slagaćeš. Ajde, kreni. Možete spustiti stvari koje Nije ste donijeli. 5 FPS-a nego me zvonije mobitel, Imate, što ovaj brat snima? Keyboard, pad, ali dobro donio, ajde. 25 sekundi. Donijet ćete još jednu sličnu, znači ista igra ko ova zadnja, ali ovaj put je boja, koja Bruno? Crna. Reci crna. Žuta, start! NPC, žuta. Buraz. Čekaj, jel mora baš biti full žuta, ili? Žuto, samo da je žuto. Deo. Dobro. Šutite, samo stavite žut. Samo ti ne može to je naranđasto, Mihajlo, to je naranđasto. Nije, žuto je žuto. Kako gdje ti vidiš naranđasto, druže, tebi je Digital Vibrance. Žuto. Digital Vibrance, brate, uključen malo više. Dobro, stigli ste, mada ta apteka malo ono sas, ali dobro, stigli ste. Ma to je dobro sve. Okej. Mogu da vratim? Nemojte sad vraćati, stavite sa strane samo. Okej. Znam ja čes. Može, čekaj, koliko imaju sekundi, Bruno, imate 20. 20 Jel lagano? sekundi. Ti moraš odlučiti. Lagano. 20 sekundi, može? Ko prvi donese viljušku. Start! Šta ko prvi je stiglo, Bruno? Ti stvarno glup. Dobro, ko zadnji donese viljušku ispod, dobro? Vidi ovo kraj kompa, dobro? Mjerda donio, Novak donio. Z nije i C nije. Zadnji C. C zadnji donio. Var! C zadnji dobio, a? Ja najbolje donio. C zadnji donio, var! Timer ili nije? Ko je zadnji donio? Ne treba timer. Bruno, jesi ti rekao timer, ko zadnji donese ili da samo viljušku donesu? Bruno je rekao ko prvi donese, boga mi. Ma Bruno je glup, vjerujem. C, brate moj. Zadnji si donio viljušku. A nije. A što plaćeš? Ćuti ti ostroge. Slušaj, C. Coja, jebi ga, coja, grah ti tako pa. A Bruno rekao si ko prvi. Iznapušavaj Bruno da vidimo. Aj, iznapušaj me da im hoćeš ići dalje. Neć. Nabijem te na kurac, Bruno. Respekt, ide dalje. Okej, realno Bruno je glup, daćemo ti još jednu šansu, ostavi tu. Jel mogu da vratim, otvori mi sve. Nemaš to Bruno ko prvi donese, pogrešno si rekao. Dobro, krivo sam rekao. Krivo si rekao, dobro. Možemo nastaviti, brate. Mogu da vratim, sve mi je otvoreno tamo. Čega da vatiš? Sve mu je otvoreno. Sve mi je otvoreno. Aj vrati brzo, imaš 10 sekundi ili ispadaš. Gledaj. Ko ostane na kameri ispada? 3 će sad! Šalim vas, momci, šta vam je? Ostanite. A ne znam više te vaše glupe fore kao... Ajde, lagan, nemoj se nervirat. Slušaj, okej, spremni? Ajde. 20 sekundi imate da donesete stvar na slovo I. Start. Evo igračka. Nemoj pričat. Čutite. Donio. A jebi ga, opet ja znam što ti misliš da je ovo. Šta je iPhone. Šta je iPhone? Brzo, imaš 7 sekundi. Ikona. Dobro, donio. Igrica. O, stigo u zadnjoj sekundi. Ko nije stigo? Mjerda. Ja, kraj. Brate moj, imaš li nešto reći, nekog pozdraviti? Jebi ga. Nema veze, brate moj. Ne, ništa. Mislim da si ovdje najstariji. Šta imaš reći mlađima za budućnost? Epic clutch. Gledajte Chelsea uživo. Bravo, respekt, Mjerda. 1921. Ko ponavlja ovo Epic Clutch da ga banujem? Leone, ti 007. Igraš druže Spidermana i Fortnite-a, banovat ću te. Mjerda, vidimo se Mjerda, brate moj. Sretno. Ajde, čuvaj se, brate, sve najbolje. Vidimo se. Peta ima.
ali ne vidim. Ispo je moj favorit. Iskreno mislio sam da će mjerodavno biti najjači. Novak, šta je s kamerom? Ja tebe prvi put ovako. Šans. Ok, dobro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Dobri ste. Ovako, sad igramo ko zadnji donese. Ispada. Ok. Spremni? Da. Aj. Ko zadnji? Znači, tajmer nam ne treba. Ko zadnji donese? Štrik. Ne, nemoj Bruno. Znači, ludi, ću to po kući, no. Ko zadnji donese? Četkicu za zube ispada. Prati Bruno, ko zadnji donosi. Evo. Onaj pogriješao gdje mu je WC, kunenice, zaboravio gdje mu je WC. Op, donio, op! Coja minus, coja ispo. Coje nema nigdje. Coj, buraz moj, ni nema četkicu za zube. Samo laga. Laga. Če sam mogu ja vratiti, jer Coja. on ti nije imao četkicu. Buraz moj, vratite dok... Mogu Coja, vratiti. brate moj, pa gdje je tebi taj WC? A nije druženo, sam mislio da tu imam četkicu, jedan WC. Ti si pa pogriješio, nije bilo. gdje ti je WC? Dva WC-a ima. Respekt. Ričniga. Nemoj se nervirati što ti pišu u komentarima. Mogu vratiti četkicu. Slobodno, ko te vrijeđa u komentarima, napušavaj ga, slobodno. Ubit će me druže, neko neće da vrijeđa svakog, aj. Tako je, Coja, bravo, majstore. Jebi ga, šta se radi? Pogriješio si, Jebi imaš ga, dva Coja, WC-a. debel si, brate. Spor si. Napuši mi se Pravo. GG, jebi ga. Ajde, Coja, ljubite, brat. Ja ne mogu vratiti Ja četkicu, sve nije imao na kurac četkicu. i četa pičke posra. Piso, Šta je? mogu vratiti četkicu, ovo nije imao Vratite, aj, četkicu. brzo. Au. Ok. Najluđi Crnogorci. 100%. Mogu ja Česa igrati? Nemoj, molim. Aj, jebi ga sad, Bruno. Momci, Ej, svi smo spremni? Ne. Ostalo vas je 5. Ok, sad hoću prije svega da se na brzaka predstavite i da kažete ko se vama čini ovdje kao prvi da će ispast. Ali brzo, krećemo od tebe, B. Od tebe, da. Brzo. Brazer Džigi. Brazers Džigi. Džigi, ja mislim da će ispast Novak. Sve smo te čuli. Novak da će ispast, dobro? Novak. Leon, 007. da. Brzo, predstav se ko ti je favorit za ispadanje. Ja ću pobijediti, tako da svi će ispast, ja sam opušten u toj priči, tako da Odakle dolaziš? Split. Dobro. Mihajlo? Mihajlo... Madić. Dobro, ko najviše ovdje priča, ko najviše trash talkuje, ko će ispast? Leon. Nemo. Leon. Novak. Dobro. Novak i ispašće ovaj B. Ovaj B, Maja, realno. Ja vidimo! A čekaj, brate, odakle dolaziš? Iz Prijedora, izmislim. Respekt. Z. Žabić. Leon ispada, dolazim iz... Ujemu ja. Leon, realno, Leon. Ti, Leon, imaš pljuskavice ove. A Česa, aj molim te, Kroz podlogu, ne može to. Dobro, nema veze. Lmo podloga, dobro je, lmo. Lma, bravo. Ajde, samo Ok, što momci, Sad nešto hardcore, Česa. ide jedna hardcore. Hardcore, ajde. Ići će opet na izbacivanje, momci. Ajde. Ko zadnji donese. A slušajte sad, jeste spremni? Da. Spremni, stvarno? Da. Ko zadnji Usro si me sad, stani. donese kamen ispada? Kamen. Evo i Česa, ja sam sitni, ali evo gledaj. Da vidim. Dobro. Ujebate. Pa gdje mi kamen imam?
Buraz moj, što će tebi toliki kamen u kući? Šta je to, Leone? Moment. BTF? Buraz moj, pa GG, gledaj kamenčine, ovo sam samo vidio na stijenama u Makarskoj. Novak! A gdje imam u stanu kamen, aj majke, treci. Jesam rekao da ti ispod mogu ti čvrati me napolje. Aj pitaj chat, hoću ostati ili ne. Ajde, Ma izađi Boran. chat, A ništa, chat. tu eno, A plaća. daj. Nemojte Novaka sputavati. Chat, da damo A još Novaku svi još jednu pišu, šansu. ne, čemu on? Da damo Novaku još Unlucky. jednu šansu. Tiše, da vas ne pobano sve. Da damo Novaku još jednu šansu. Da. Realno, kamen je bilo hard shit bilo. Kamen je bilo teško. Realno, da se ne lažemo. Kamen je teško. Daj čovjeku, da. Okej, Novak. Piviri mi iz džepa, ribi plati manikir da bude lepa. Hvala. Krimi maniri i teška djela. Dobro, Djeca dijete, se nek vidi da greške se nema. Mihajlo ti nije doneo stvarna i Žabiću, nemoj kasnije o biti okrutan. Jekonju, nisi Tonju, ni moram Malo skontao. kompetitiv, razumiješ? Piđi piviri mi iz džepa, ribi plati manikir da bude lepa. Okej, momci. Krimi Još jednu maniri šansu i imamo, teška ovako, djela. ono. Na kjeca se vidi Šta je to, Mihajlo? Lik je donio kamen da kiseli kupus. Kamenčić. Dobro. Uj, ne bi ja rekao. Dobro, može. Okej, slušajte sad. Vraćamo se na sekunde. Spremni? Ajde. Bruno će vam reći. Daj im Bruno nešto lagano jer sad imaju samo 17 sekundi. 17 sekundi. Nek donesu, brate, koliko ima 18 sekundi da donesete peglu za peglanje. Krenuo timer. Dobro, kompetitiv runda, kompetitiv runda. Kompetitiv. Okej, 1, 2. Dobro, znaš kako, trojica su... A meni je pegla za... Svi su ispali. Ne, trojica se takmiče za... Znači, vas dvojica koji ste donijeli peglo. Mihajlo i A meni Leon. je... Često, meni je I- za dasku. Ja sam donio Borazeru. Ne, Leon, Ja i Novak. sorry, z. Buraz, pegla ne postoji. Ne peglate, a? Slušaj, Ništa, ovako. Ali ja imam jedan život, ovako, ja imam jedan život. maknite peglu sa skrina. Maknite peglu sa stola. Slušaj, Z, Mihajlo i B se Ja imam- trenutno takmiče. Ali ajde, Ja imam mogu da jedan nešto život, ja imam jedan život. Imaš u Minecraftu možda. Slušajte, vas trojica En. se takmičite sad. Jedan od vas trojice će ispast, okej? Koji zadnji donese? Koji zadnji donese stvar? Novak i Leon, vi ste mirni za ovu rundu. Logično. Okej? Spremni? Da. Ko zadnji donese... Gledaj. Okej, WTF, Leone. Ko zadnji donese Drvo. Chat. Drvo. Ko zadnji donese sat ispada? Evo. O, Buraz. Prvi sam donio, Odradili ga na majmuna ga odradili. Pitaj chat, prvi sam donio, pitaj chat. Eno, divljini. Jebi ga, Žabiću, ego te pojeo. Žabiću, pojeo te ego. Pojeo Mogu te ostati, ego. ostajem. Unlucky, šta se radi, Žabiću? Pa, život onaj, znaš, razumiješ, ostajem. Da, razumijem, Žabiću. Sad ćeš vidjeti kako razumije. Sad ću vidjeti kako razumijem. 2 života, svi su imali po 2 života. Unlucky, Žabiću, brate moj. Šta da se radi? En. Šta da se radi, ovo ti je bila druga šansa. Nisi uspio koji Mihajlu, znači više nema niko šansi. Okej. Ja imam sedam. Šta da se radi? Mogu sam još reći, Ne, prije nego što Mihajlo, odim, ovo ako ti je odim. bila Idi. šansa, da vas ne bi svu trojicu kikao, okej? Ovo je bila šansa. Možeš, reci.
Česa, nemaš ruke, druže, nauči igat kad ne treba. Ajde, jedan sad, ajde. Okej, slušaj, znači ne bi nikad pobjedio Scavenger Hunt. Okej. Ostalo ste vas četvorca, a? Znaš kako mi srce lupa, bez prdnje, stani. Šta? Ajde. Nema odmora, kakav odmor? Slušajte sad ovo, momci. Ja, čekaj, a šta ako mi dođe, zaključaj nam je vrata pa onda? Jebi ga, brate. To nije do mene, tako ti je grah pao. To nije do mene iskreno. Šta se radi? Otključaj vrata, kume. Okej. Otključaj vrata, bravo. Dobra ideja. Dobra ideja za vrata. Respekt. Okej. Spremni? Da. Imate 10 sekundi. 10 sekundi. Sekunda. 10 sekundi da donesete 13 sekundi da donesete duksericu. Jel duks ono? Duks, donio. Svi donijeli. Buraz, donio sam 5. Respekt, brzo ste. Si glup, sad sam odmah spremio. Mihajlo, nije bilo lakše da skineš sa sebe samo duks, ljubite Borazar. Ovo ste u 9 sekundi ste ovo radili, samo da znate. Jaka četvorca. Prejaka Borazara. Opet ću vam da 10 sekundi. A jedi go. 13. 12. Da. Donesete... Znam ja. Nemoj molim te da Bruno govori. Bruno, spreman? Spreman, ti rec kad može. Hajde, rec. 3, 4, sad po peljaru. WTF, Bruno. Opet Bruno. WTF, pa ne pušam. Šta hoćeš, Buraz, pa vidi ovo. Vidi, svi imaju peljar, svi puše. Stigli! Stigli, a? Kako su brzi momci. Novak pao na koljena, a, brat? Kako su brzi momci. Aj stani da vratim, očuh mi puši. Aj, vrat. Vidi ovo već 3 čika ugašena, respekt. Dobro. Vidimo. Ako u kući nema pepeljaru, taj je kreten onda. Okej. Respekt, momci. Iskreno respekt, baš smo ono prejaki. Baš ste prejaki. Okej. Imate ovaj put 10 sekundi. Ovaj puta imali i prošli put, i pretprošla 2. Imali ste pretprošli po 13. Ja može 11. Dobra, ajde. Znaš ti šta je 3 sekunde. Okej. Stani, premalo je 10 sekundi, ali aj. Okej, Leone, još jedan komentar i... Šutim. 10 sekundi da donesete so. Nije so, već sol, glupan. 2. Ispo Mihajlo. Mogu vratiti sol. Rip Mihajlo. Pa Mihajlo, nisam ti rekao da more donesiš, Buraz moj, nego so. Pa dobro, do nas. What the fuck, unlucky. Mihajlo zakasnio se, nažalost, šta da se radi. Ja mogu vratiti. Nema A šanse. Mihajlo, sve nade su mi bile u tebe. Imen su, Mihajlo bio mi je favorit Mihajlo. Evo, pite chat. Nema, Buraz top 4, ono. Jebi ga, imali ste po 2 druga šansa vam je bila ono kad ste vas trojica bili, to vam je automatska. Ali iskreno, jedini sam doneo ogledalo. Jedini donio ogledalo. Ali iskreno, struze, svaki put pitamo se. Chat! Ne može, kikali smo malo prije momka onog. Kikali smo malo prije, zato ne smijemo. Zato što onaj momak isto imao šansu, ali jebi ga. Imao je u duelu 3-3, to jest 1v1v1. Unlucky Mihajlo. Vrati. Jebi ga Mihajlo. Biće prilike. Šta da se radi?
A šteta, brat, ti kako je slava. Vidi, a de Mihajlo budi, ono, tužan. Jesi tužan? Da. Jebi ga Mihajlo. Biće šansi drugi put. Jebi ga, vojač. Unlucky Bucky. Unlucky vojač. Zbog Bruna me ostavi, zbog Bruna. Zbog Bruna. Nema, ja sam ovdje samo var soba, ja pratim ko kad dolazi. Ma, zbog Bruna, znam, bio sam favorit Brunu. Jebi ga Mihajlo. Jebi ga i Česa bio tužan sad kad ga je Gi nabušio 1-1 pa... Ja sam bio tužan pa me nabuš čovjek. A daj, pustili ste onog što psao Brunu majku, a i... A dobro, on je, razumiješ. On je ga baš izređen. Šta da se radi, Mihajlo? Jevi ga. Gledamo se... Nekom drugom. WTF je ovo. Ok, Mihajlo, chill bro, Mihajlo, what the fuck. Previše se Mihajlo uzbudio. Top 3, a? Previše se uzbudio Mihajlo, moral smo ga kick, WTF. Ok. Top 3. Da. Dobro. Joj. A može pitanje? Pitaj. Jel može lupam 7 sekundi, a neka leksa stvar? Šta? Ništa ne mogu slušati. A neka leksa stvar, kada tu imamo na stolu, razumiješ, će nešto tako ustavi. Ide sve teže i teže. Ok. Spremni? Da. Ok, slušajte. Imate 10 sekundi da lajkujete stream. Ja lajkovo. Dobro, ništa. Lajkovo. Dobro, sad tek lajkovo. Ne, dio lajkovo. Dobro. Nice. Prošli. Ok, imate 10 sekundi. Da se subscribe-a. Da donesete jastuk. U burazeru. GG. A jastuka, jesi ti glup, bože dragi. Polako. GG. Imate opet 10 sekundi. Da donesete stvar koju počinje na slovo C. Svi ispali. Ništa, svi ispali, to je to, nema pobjednika. Cube na engleskom. Biće, ništa, dobro, ne pika se. Realno Cube na engleskom. Niko nije donio, ajde engleski, makni to. Dobro. Imate 15 sekundi da donesete stvar na slovo O. Ormar burazeru, tu mi je. Donesi ga, nema, Donesi donesi ga. Na stol ga stavi ili ništa. To je ladica, sine. A jedite govno. Ok. Stani. Ok, slušajte. Novak je u finalu, B i Leon borite se za finale, naravno. Ali sad će bit naravno ko prvi donese taj je u finalu, ok? Ajde. Može? Ajde. Pa lago si Leone, nemaš ospice. Ja nemam. Ja imam ospice. A ti imaš? Uvid stvarno, gledaj ospica. GG. Dobro, respekt. Sam da spustim kameru, ono. Možeš pomoći. Bravo. Ti si u finalu, Novak, Leon i... Moraju ova dvojica nešto teško sad. Mora nešto teško, ko prvi donese, samo da smislim. Chat, prijedlog, chat. Ja može ako u finalima da prepolovimo nas dvojice. To znači sad se dogovoriti. Može. Ok. Aj, molim te, Bože.
Česa, znam ja. Nemoj, molim te da Bruno govori. Bruno, ako znaš... Ali govori. teško je. Dobro, jebi ga, ko prvi donese? Ko će prvi otići do kuhinje i donijeti čašu vode? 3-4 sad. Dobro, ima loke. Znači ima akciju da uvarim pola pola, može. Šerpu. Boga mi. Lagans. Džigi, jebi ga, Džigi. Podigni čašu, Džigi. E vidiš, tebi je greška, ti si sipao punu čašu, buraz moj. Nismo mi rekli donesi punu čašu vode, nego samo čašu vode. Bruno, si rekao punu čašu vode, ili? Rekao je čašu vode. Jebi ga. Džigi, jebi ga. Odradio te na budalu. Vidimo se. Brate moj, uživaj mi. Finale ne seri. Čekaj. A možemo mi pola, koja je nagrada? Ne može pola. Nema Nema ništa pola, pobjednik, morate, morate naučiti da ne smijete dijeliti. Nema, kakav dogovor. Slušaj, Novak. Nema pola. Nema straha, Novak. Novak. Straha. Novak, ti se predaj i dijelimo pola. Pa, znaš šta ti možeš odraditi? Možeš ti Novak pobijediti, pa ti da podijeliš njemu, ali to je ono. Podijeliš sa mnom, vjeruj mi. Realno. Novak, ako pobjediš, hoćeš podijeliti s njim. Novak. Ako pobjediš, hoćeš podijeliti s njim. Hoćeš ti ili on? Hoću. Ajde odmah da prepolovimo, ba. Hajde da vidimo ko... Čekaj, ako si ti rekao da ćeš pobjediti... Jedan je pobjednik, momci. Nema, jedan je pobjednik. Ajde. Dijelimo i onako. A dijeli, bratski, evo ruke. Dijelite, nećete skemat. Evo ruke. Ok, ljudi. Skemaju jedan drugog, 1/1. Pred Bogom, kaže. Ajde. Znači, dijelite, a? Ma kao, da. 12,5 eura dijelite. Da. Koliko siromašno, ja mislio ti će sa punko brod. Dobro, bit će 50 eura ako dijelite. Ajde. Može? Nije to onda ako dijele, brat. A jeste, ajde, nemoj. Dobro, može. Ajde. Deal, 50 eura ako dijelite 50 eura. Leone, ako skemaš, uvijek ćemo te pamtit po skemeru. Znam. Novak, ti ako skemaš, isto ćemo te pamtit po skemeru. Ovo testiramo vašu sad dobrotu. Kontate, šta da vam kažem, ok? Dobro. Imate... Ko prvi zapravo donese je pobjednik? Ko prvi donese... Sad gledamo! Bravo! Respekt, a šta si donio? Rukavice, crveno. A šta sam ja rekao da doneseš? Crveno. Nisam to rekao. Vraćam. Rekao si Dobra, krivo sam čuo onda. Krivo si čuo. Ok. Idemo dalje, momci. Idemo dalje. Spremni? Ne. Da. Ne, dobro. Ajde. Ok. Ko prvi donese? Evo moramo nešto baš ono Bruno, znaš, ono baš nešto. Ko prvi donese aparat za kockanje? Najjači si ti. Ko prvi donese? Pazite, kad kažem ovo, mora biti, sad ću vam odmah objasniti, znači mora biti odvojeno od toga što se nalazi. Znači samo to da donesete. Ajde. Pertle! Ništa, sad ćemo čekati da odvežu pertle iz tene, lagano. Glupo što splitaju, jebi ga, sad je ono no point. A ne, ako oni hoće da splitaju, splitač. Dobro. Ovaj već krenuo odvezivat. Izice, tvrdo. Izice, tvrdo. Ovaj prije počeo odvezivat. GG. Jel? GG. Dobro. A jadne izice, iskreno. Jadne. Ok, slušaj sad, Leone. Znači ti dijeliš 50 eura. To jest po 25 eura.
25 njemu, 25 meni, jel? Tako je. Ajde. Pazi! Leone, Ej. čekaj. Muvaj Novaka dole u sobu, samo sekundu. Može. Sekunda, Novak. Bodi dole, Novak. Pazi, brate moj, imaš priliku da uzmeš sam sebi 50 eura. Dobro. I to je to. Ali slušaj, onda, a šta ako bude ono, pljuvat će me svi iskreno. Dobro. Realno, sad će ti pljuvat svi ako skemaš. To ti je risk. Ali slušaj, Al 50 eura i 50 eura. 50 eura je 50 eura. Iskreno. Odluči. Stvarno sam retard. 10. Uzet ću sebi. Bog nek te kazni. Bog nek. Bog će me kazni. Stani. Jel mogu njemu dat 15? Nema sad pregovora, ili pola ili sve sebi. Slušaj. Ajde. Jebi ga. A viš, trebam se šišat, kuž. Nije ni frizura, a free. Pa koliko ti je šišanje? 50 eura? Šišanje 10 eura. Gdje se ti šišaš u... Šta hoćeš, Kaiser's imeni Fountainu? 13 česa. Pa dobro, mi se barem šišamo. Jebi ga. Trebamo. Trebam platiti trening, isteko mi trening. Vidiš, aj, muvaj malo dole, Leona. Ajde. Shopping Italija, pa na party do barija. Bella Natalija, tilo njeno fantazija. Shopping Italija, pa na party do barija. Bella Natalija, skupa vina Lombardija. Shopping Italija, pa na party do barija. Bella Natalija, tilo njeno fantazija. Novak, brate moj. Evo ja dajem onom drugom 25. Odlučili smo. PGP viri mi iz džepa ribi, platim manikir da bude Jesi lep. šta je rekao on? Krimi maniri i teška djela, na keca se zdi. Slušaj, nisi gledao stream. Mali Novak gleda stream i ne vjeruje, Ništa ne brini, brate moj. Ipak ćeš ti dobiti 50 eura, okej? Ali, hoćeš podijeliti s njim 50 eura. Znaš kako? Ja imam samo 50 eura. Evo i od mene za Novaka. Hoćeš li podijeliti? A čekaj, dao je sad i dovla 25, znači... Ma dovla, to je moje. Slušaj, šalim se. Slušaj, hoćeš podijelit... Bala, nimam 35 eura, daj njemu 50, daj meni ovih 35. Hoćeš podijelit 50 eura, to jest hoćeš podijelit, ti si pobjednik na kraju, okej? Hoćeš podijelit s njim 25. Čekaj, šta je on rekao? Nije bitno šta vam rekao, hoćeš ti podijelit? A ja neću glup, podijelit ću. Meni 50 maraka mi dobro. 50 maraka dovoljno. Dobro. Respekt. Znači, podijelit ćeš s njim. Da, a ovi 35 što su Nikola i Dovla, To česi, ništa to. To je sponzorski. Kako da preživim ovaj mjesec. Šalim se. Novak, ostavi svoj PayPal u chat, u Discord chat. hoću tebi napisat, da tebi napišem. Men, privatno. Ali mail, znači, nemoj im pisat ništa drugo osim maila. PayPal, jel tako? Pa, da. Imaš PayPal? Imam šta ću ja njemu. Ne, dobro je to. Leone! Upali kameru, Leone. Evo. Stigla te ruka Božja, Leon. Leone, brate, Znam. rekao Stani. I ja ću podijeliti. Sad bi ti podijelio, jel? Uj, čeca kita ispada. Ja sam rekao isto podijeliti. Ti si rekao podijeliti. Ajde, lagih volim gledat sam sve. Nema veze, ja sad hoću podijeliti. A sad hoćeš, sad ne možeš podijeliti. Što ne? Nema veze, ja ću njemu DM pisat PayPal. Jel sve meni? Sve tebi. Kako tu? Jebi ga, brate, kad smo išli pred finale, rekli ste oba dvojica da hoćete splitat, nije bitno ko pobjedi. Ti si a ja sam to trolo stigla te ruka Božja,
I nisi htio splitat na kraju. Ljudi, niste to rekli, znači nije fair stvarno. A čekaj, dobro, dobit ćete vi split. Realno. Nego, A ovo mi htio samo zašto ste podijeliti. govorili da ćete podijeliti ako niste podijelili? Ja sam podijelio, Ti si podijelio. Zašto si govorio, Leone, da ćeš podijeliti ako nisi Ja sam podijelio? rekao oću, to može biti oću vraga, kontaš kao. Ali mislim kao dobar je lik, sad bi mu dao. Pa dobar je lik. Da. Ne, ja sam onaj dobar lik, baš mi ga je žao sad, iskreno. Baš ti ga je žao. Je li to Iskreno. iskreno? Da, ali ovo sad bez prdnje. njega on bi se prodao za 10 eura. Boga mi. A ne, zezam se. Sad mi ga je stvarno žao. Dobro, ti Što sam sizic samo Ti napravio. bi Leone podijelio, jel tako? Sad bi podijelio. Bi. Ok, Leone, pošalj mi privatno mail. Mail? Obojica. Kako mail crni? Mail To je od Whatsapp PayPala. česa, čita je Whatsapp česa. Mail od Jel ti PayPala. mogu u DM u Discord? Da, tu. Evo Nikola napisao u chat i naši 35 eura, nemoj zaboraviti poslat, znači respekt, daj. Nemoj da, ono, Samo se pusti.